Guys, 24 Julai ni Qabil Irfan akan berlomba di Circuit de Nevers Magny-Cours, Perancis. Ini pandangan atas sebenar Circuit de Nevers Magny-Cours. Datuk 4.411 km, 17 selekor. Nampak jelas Grande Courbe di atas, Adelaide Hairpin di tengah dan Estoril Sweeper. Lita ni memang luas untuk overtake di straight panjang. Lita legenda yang pernah jadi tuan rumah F1 French GP dari tahun 1991 sampai 2008. Panjang 4.411 km, 17 selekor hingga 8 kiri 9 kanan. Lita ni flat tapi sangat teknikal. Selekor ikonik dia Grande Courbe T1 laju gila, Estoril T3 yang panjang, Hairpin Adelaide T5 tempat memotong terbaik dan Kompleksi du Lycée di hujung lap. Sini brake dan traction jadi segalanya. Dengan keadaan begini, bagaimana persediaan Qabil Irfan? Macam mana persediaan Qabil nombor 4 kita? Selepas podium di Jerez dan P4 di Estoril, tim SICGRYD Racing fokus betulkan kelemahan di chicane laju macam Nürburgring dan Imola yang ada di Magny-Cours ni. Qabil sendiri tak pernah race full di Magny-Cours, jadi minggu ni dia habiskan masa di simulator dan tengok data. Toprak dan Ria yang pernah menang sini 8-9 kali. Fokus utama braking untuk Adelaide Hairpin dan exit cantik ke straight panjang. Bukan itu saja, bekal Qabil untuk hadapi Magny-Cours ni bukan biasa-biasa. Dia juara ESBK Talent tahun 2025, podium 0.018 saat di Aragon dan P2 overall masa test Sepang Moto4 Asia Cup. Di Jerez hari tu dia start P8 habis P4. Itu tunjuk dia boleh overtake di litar yang susah memotong. Pengalaman dia fight dengan pelumba Eropah di litar 4.4 km ni akan jadi ujian sebenar kematangan dia. Saingan di Magny-Cours, semua yang terbaik ada: Jose Reyes, Iker Rodriguez dari Honda Laglice, Victor Chubelas dan rival lama Enzo Zaragoza. Litar ni 4.4 km dan lebar 10 hingga 18 meter, tapi tempat memotong hanya di Adelaide Hairpin. Jadi qualifying sangat penting. Qabil sebagai rookie dan satu-satunya Malaysia di depan akan berlawan dengan 30 tambah rider dari Sepanyol, Itali dan Perancis. Tuan rumah Perancis confirm laju di sini. Ramalan saya untuk Magny-Cours ni, Lita ni perlukan rider yang berani brake lambat dan jaga tayar. Qabil kuat di situ. Saya ramal Q1 dia masuk top 8, race 1 realistik P6 hingga P8. Kutip pengalaman dan data, race 2 ni dia akan meletup. Dengan pengalaman race 1, dia akan push untuk P4. Dan kalau ada crash di depan, podium P3 sangat cerah. Kunci dia jangan buang masa di Grande Courbe dan mesti sempurna di Imola Chicane. Sebagai penutup, bolehlah kita katakan, Magny-Cours bukan litar mudah, tapi di sinilah juara dilahirkan. Schumacher menang 8 kali di sini. Sekarang giliran Qabil Irfan tulis sejarah Malaysia di Perancis. Jadi 24 hingga 26 Julai ni, kita pakat support #Qabil4, SICGRYD, #Malaysia boleh. Live di YouTube FIM Junior GP. Korang rasa boleh podium tak? Komen. Wait a minute! Who are you? On July 24th, Qabil Irfan takes on the legendary Circuit de Nevers Magny-Cours in France. Round 4 of the Moto4 European Cup, a 4.411 kilometers, 17-corner track with 8 lefts and 9 rights, a former F1 track. Famous corners like Grande Courbe, flat out T1, Long Estoril T3, the Adelaide Hairpin best for overtaking, and the Lycée complex at the end. Braking and traction is everything here. Preparation for Qabil number 4. After Jerez podium, SICGRYD focus on fast chicanes like Nürburgring and Imola sections, which are crucial at Magny-Cours. Qabil is new here, so simulator and data from World SBK legends who won here 8 to 9 times is key. Main focus, hard braking into Adelaide and perfect drive out.